Itara mbere kwa rana ba twikiri mantu igie gabukano ya kuoneka kiamene kia ODM na kinya ODM utumbirie kiwa ni kwendete kia munini wa rais Ntubura bukuonekana kwa mukiro na njira mwanya ni atongerie kuma rutere rwa Mount Kenya yani tukuthuranite kirinteto cia Weru thaithatu Yara tukuthuranira kirinteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa cia kiama kia ODM kumatairwa nkuchanio cio tongeria kiamene kiu kiri arwe siasa turumurika mantuige kiama kia ODM kumrere giti kia munini wa rais na kuingatwa kwa Edwin Sifuna. Twakuretere chuchike bili kironoro mwanya ruono ramajengo. Rais William Ruto kwithukira aria ni baba kisiasa akiwa batena mubango kiri ya Kenya. Muraito wa mathithio ni Purity Richard. Kiama kia ODM nyuma yekuo kia Raila Odinga nikionekete watu kana maita yele rutere rumwe ruiciita Operation Linda Ground na bangi na bobaiciita Operation Linda Mwananchi amona bunende baraba kuwatambaru Rais William Ruto na kuingatwa kwa Edwin Sifuna kiamene nibethirito bakithiurunka na kuwa bakawatana Rais William Ruto kiri kithurano twitite nabo basifuna bakiwa batitana mbere kuwatambaru thirikari nonto utio Raila aberire bethire bakiwata thirikari mbaru na thirikari ititite boboya. Ntuko ya omthe mucemanio wa kiama kia ODM wa Operation Linda Ground ni uretete amwe atongoria banene ba kiama kiu kwariria mibango ya kiama ya riu na ya ntuko ikeja. Sisi ni kuonyesha kwamba ODM ni chama cha kitaifa, na ODM imekuwa chama cha kitaifa kwa sababu ilikuwa ikishughulikia masilahi ya mwananchi. ODM ndio imetuweza kutushika sisi kutoka kule kisiwani, kule mkoa magharibi to the river, kwa sababu sisi wote kama Wakenya kuna wakati tulikuwa tunajiona hatujisikii Wakenya kamili, lakini kupitia chama cha ODM kiliweza kutuunganisha na tukakuwa chama cha kisiasa cha kitaifa ambayo kimetetea wananchi wanyonge. Tumekuja kama jeshi la chama cha ODM kusema ya kwamba yale mambo ambayo baba alikuwa anawatetea hatutazisahau. Hatutasahau mambo ya kazi kwa vijana wetu, ajira kwa vijana. Hatutasahau mambo ya pesa kwa mifuko ya kina mama. Mucemanio huu ni wonete kwebirwa gitene kwa mwandiki munene Edwin Sifuna gukibwithwo kuthingatira watho ni kanjo ya urungamiri wa kiama itagaria ria mwanya kiri mibangire ya ndene ya kiama. Yule anayetamani ODM ivunjike ni adui wa baba, lakini alikuwa anajifanya rafiki ya nani? Ya baba. Mnasema kikulacho kiko wapi? Yes, alijifanya karibu sana mwandani wa baba Raila Amolo Odinga, lakini yeye ndiye amekazana kuchukua fraction fulani kuwapeleka mahali ambapo hata mahali baba yuko amekasirika. Wale ambao kwamba walidhani ya kuwa sasa paka hayuko, tukaona panya kila aina wanainuka, wakadhania ya kuwa wale wengine wote walioko Abdulswamad, Junet, Gladys, kila moja mnayemwona hapa, wakatudhania ya kuwa na sisi tutakosa nidhamu kama wao. Utongoria wa riu wa kiama rungu rwa mukaririgite Oburu Odinga ni ugutindikiria kwaramia ngwataniro ya gisiasa na kiama kia UDA kiria gitongoretwe ni Rais William Ruto. Wakati nchi inataka kuchemka, watu baba Raila Amolo Odinga akakaa chini na akaangalia na akazungumza na Ruto, akamwambia hii nchi ni kubwa kuliko mimi,
na nchi ni kubwa kuliko wewe. Kiama gigitana mbere na miario ya gikaunti ya Linda Ground niko kuoneka ngarukano ndene ya kiama unturia omba kuringithia rietwa na ugwati njara wa kiama mbere ithurano mwaka wijite wa 2027. Kale Mutembei, Wero TV. Ororari mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna awite utime ya yabwithiti na kiama ba kiama kiu batathia teremitaratara kiri kwingo kwa ba kiama na kwa uno mwandiki munene wa kiama kia ODM na wa Junet Mohamed awite rais wa tene Uhuru Kenyatta niwe uri nyuma ya Sifuna kuria na mitaratara ya kiama aimura nareke wichi thanontu ni bakumenya mibango yawe. Anthony Kadenya aina ante tonkuluki Etha tunyumio tongere bunene bwa kiama kia ODM kwanira kwebo bisini kwa mwandiki munene wa kiama kia Edwin Sifuna liu neumiletio mde na kwinyire tukwebo guko kwae ni kinyume na katiba kiama kia ODM. Let me state without fear of contradiction that this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. Kulingana na Sifuna kutima itikemi kia mwilidi atini athitie na maite mae mala matumite bobisini ni kulega kuwatani na tongore bama baki ya magiki kiri kuwatambaru thirikari Rais William Ruto amuna gutara kwa ekairi kithurano ni kia mwaka wa 2027. My only crime is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent and disastrous Ruto misadventure. Edwin Sifuna kinyagiria tiniwe mwandiki munene wa kiama giki na kathi na mbere gutunga tata mwandiki munene. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. Don't be deluded or cheated. The Secretary General of Raila's party, ODM, is one Edwin Sifuna. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Amono gunyimia walaniria bubu Senator Edwin Sifuna nielekele kotini na koti omba kulongeka kwebo kwa obisini mpaka igamba lile kotini kuthikirwa. We will challenge every illegality in the courts of law and in the court of public opinion. Surrender is not an option for us. Those bear responsibility of the death of Raila Amolo Odinga are out there and they are silent about it, but I hope that one day we will determine the circumstances in which Raila Amolo Odinga passed away. Nao kagita kamutongero baba nini bungeni Junet Mohamed ni amenele turali mutongero andino Uhuru Kenyatta na kumuletiga kwitha nyume kundia Senator Sifuna na tongore bange kenda dhina mbele kwangaratani kiameke kia ODM. Yule anaharibu chama ya ODM sio William Ruto, sio broad base. Yule anaharibu chama ya ODM. Nataka niseme hapa nikiwa Lamu County hapa ni ya kwamba ni yule rais mstaafu ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Tunataka kuomba yeye tukiwa hapa Lamu, tafadhali waachana na chama chetu. Mamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Mutongere wa kiama kia ODM Oburu Oginga na kandi temere yawe ya ntuko inkaindiru ati patikwenda giti kia githura kinde kia kiwa kayo kirwe urakoputibati ya kia rekiri mochemo na yatongere wa kiama kia untere chambua Oburu nethirite akiwa wapati na ndona kindi kiraba kwenda ni itike munini wa rais na kuingatwa kwa Edwin Sifuna kia mene kia ODM ni kurete tempangaratano kewetera nende ni kuonora kwa kara ntuko chiyete. Raymond Mwenda aina ronoro rwa siasa. Ruto nonekete kwa maita ya maingi akimukatha munini wawe kithure kindiki akiuge na mutongoria kumeangui yawe. Mimi nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi principal assistant ambaye anaelewa kazi yake. Si ndio? Mimi niwaulize kama ilikuwa ule jamaa mwingine angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa.
Nyakithia rais Ruto no mukatha munini wawe Kithure Kindiki kitike kya munini wa rais kiri watine ngiucokia nyuma kuri tariki 2 mweri yuyu ele mutongoria kiama kia ODM Oburu Odinga na ure bobati kuendete kya munini wa rais. As we move forward, we are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. Ende mibango ini onekene esentia nyuma ya Oburu Odinga tukuyoro kuwa we atawire bate kuendete kya munini wa rais akiongela kuete kyo pa kuenda. Kuna kitu ingine watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha Deputy President. Hiyo kiti ya Deputy President ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ile kitu ambayo mimi nilisema ya kwamba huyo Deputy President hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. ODM itete na mbere kwenda kiti kya munini wa rais mpatho na chino kachi itete na mbere kuoneka kiamene kiu nyuma ya ntuku yeoro kumwenga mwandiki munene wa kiama kiu Edwin Sifuna. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Nwakiaria ntuku yeru ari Edwin Sifuna au ete aritiro kanyene kau nyuma ya kuria kwa tambaru rais Ruto. My only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent and disastrous Ruto misadventure. Ontuku ya ruare na yono yoko otieru wa mireko buto kwa Edwin Sifuna kuma ke mwandiki munene wa kiama kiu kia ODM. Kiuria kira kirioro ni re ODM kuiba kwenda gite kya munini wa rais poporiu ate yururia usore Ruto na Kindiki. Wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe. Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Nteto cia Weru. Nyuma ya ODM wika Weru ni ati ni bakwendeti kia munini wa rais Professor Kithure Kindiki nende miarie ni thirite yukuma siasa na tongere mwende bethirite bakirute uwebo kiri mantu igi itiki kia munini wa rais mwakene yo 2027 bo nibwo atongere na kinyame ro bethirite bakirita euro de siasa sieti kia munini wa rais 2027. Woro anto ba ODM betie tega Deputy President. No anto ba betie tega Deputy President inda vere tegi nyombere ote dio to county emero to kona. Na no to thureri Deputy President to kero Kindiki no guma mero ingwetie murandi yo moyo rai tendene mero county jura to mbekia ko romania na juna Kindiki guma ko nengero mamlaka yao. Kintu kira kiundiaria kiraise tabu raisi weka Kindiki ara agenda menyo to ethiendara che kunira na musangao tena no wigwende ODM Oburu ibatangasira ni tika Deputy President bakwenda to Kindiki ete gumarie tene uthi murandi kinyayo moyo ure yandene Meru County no ntwira yari se tabu Ruto akwenda tutumira bobuwe ndira Mr Kindiki mwana tura twendete akarage tikito theri no tebi ya na wetu tunagize kwibia reta kuma thirikari nene antu batharaka na Bameru batetheka wa Kindiki akilithwa ODM Kindiki kumeteni very soon omwe bali nyanga baloka mutumani antu aberu ende Kindiki akaibua bua tonto ODM banya antu bathire bara ngombe ya bua kiumbe kadia motene ito nya benga Sifuna utio balethirie onto Sifuna soe kiama kana akira ODM ene yo musuneti Kindiki kwa mromba siumie bale ni thiera kinya amberie onto ni taika ya nayo ya kinya antu kidogo
tuwe kugwa kwedia ndeke ndeke boto muromba ni akamama lakini baba ndiye mwe ukiona mwenzako amenyolewa chako tia maji kiyo wange batie tele kwa ndiye konde bete kwaragana na kendika kaibwa bwa na maintain katiwa airweka mero na tuweke sifa kwa tuwe kaundi yemwe kunenga rogete ya deputy president kendeke ka haru rogete ni ka deputy president dabura akachagua rutiro kenda President William Ruto agwata kura ira ya Western nuntu ne akona maunti ne te komwegwa akaruta kendeke dirikari ni totemo gwatamba nuntu maundi mu kwenda gitigiki niga nkona matime gona nini nuntu riu tio turuga tu supportete kidure kindiki na riu ando baundi mtu tukobelewa nuntu bari bakigarukaga muthenya ongi nukuona baugaga bate ukienda Lewu mde baruga ne baukenda kairi. Niyo maoni mako bora nkuga nduga ati agatweka kindiki atedwa laini ambaro tia Ruto tio nati darakani bi ni buto agogo kandi bukitonga ni nkuga maoni mako totero tugo supportaga tulikadio. Maoni mako ni nduga o Ruto akedwa bagwatana na ODM nikenda totunya kindiki giti ti tuwete kindike mbaru twenyumya kindike bakenga kindike onabo ati tutinabo tukadira kindike akathi tukerwa turi amona kindike no nturi kindike ni mwana wetu na twinde tumugwete njara ona kirima kiu bauga kirima utekwana riu kabauga kirima batena batakirima mulega na bya bakumulega ni kingi ni bobo ngomu bateko mwenda ne baege kindike badama amukira mura mtu amukagera mutongoria kwao baga ya kuyeteke mtu anachanje ile yogoro nkero pia na kindike okwa tayari antu badala kanyiti bakiona ni batena batana. Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, huyo ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa. Huyo ndiye atakuwa naibu wa rais wa Kenya 2027 kuelekea 2032. Kama ODM inataka kiti ya naibu wa rais, tuko tayari kuwapatia kiti ya naibu wa rais kama 2032 wakati Profesa Kithure Kindiki atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutatafuta mmoja wao wa chama cha ODM akuwe naibu wa rais 2032, lakini kwa sasa kiti ya naibu wa rais it is not vacant. 2027 kiti ya naibu wa rais itakuwa na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki. Otonekanya kunoka tuichokera ni rono Majengo. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio ndio. Karibu kiti. Hata
Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie kwende. Maro mwe wazi chokeme. Onde. Chivo. Atoto. Ndienda buru mwenkima ya Lea Premium na chapati china muroi komeruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru Na ni tamu. Toba kabura na New Palea Millers, nurturing the world. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kanisa ya Methodist Synod ya Bothuguchi na nja ya Bishop Doreen Gaki Mwathe iba kubugwata ugeni kiri mambura ja kunenkerwa utongeria jayo induction na installation service ya Reverend Doreen Gaki Mwathe ja Bishop wa mbere wa Bothuguchi Synod ntuko ya kiumia tariki ya 15 cha mweri jojo. Kiumia giki gikathithirwa kienine gya skuru ya Kirigara Primary School kwa mbere thainya cha rukiri na gikarungamirwo Reverend Dr. John Maromba uranwe presiding bishop wa kanisa ya Methodist ndene ya Kenya. Bwintha ibogwati ugeni. Keke kabeja na kamutu yake Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyagia na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tuko wate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harwa tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu chiogoro na chio ntuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu chiogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka the mwana nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it.
kuthambiritwa kinya kwambararia thiri majengo ndia wikumire kwithirwa baina musikiti ywetha tunonene ndene ya Mount Kenya na kinya tima mubira iri nkuma ndene ya Meru Tayal Zizia kwithira bena lami na kinya kwithira bena mwini uri nkuma ya Nazizu na kinya kwithira bena uthibobo ya rubo wikirwa lami na mantu yangi yara karibantere ukenera mwandiki wetu Anteto Muthuri Murioki ndalungite kile tunchike bielekero no romwanya romajengo. Majengo Nandi ni jombete kuona ugarukubu bwingi muno bwambira ni kuona rami interesio ijiri iri gitaniti kayo mboja iri ni ruji ruria ruturigo ntiguku ara Nandi mwingi bataga ruji ruru gutine nyathina ende da iji jauteka igo ntiguku ega turekirwa rami na njiri chirathithiri chibuhi tuchwa kyankatho au no tugatega ukona katikati kama majengo twina rami ijiri da iji kwa urami uchete chigia attract anto roje itotoreru roje rwa kithima ja thirikari national government yego aterena county government itumbeta gotorero roje ya kwa uyetete ge attract anto kwekero kwina security light kwina solar street lights ichumbeta godo achigekiro chiga attract anto na anto bakethwa bakaigwa bese bena amaje batu tuguciarwa na tugikurora kurakari miaka ya nyuma tukuri Nandi laiji majengo gutengio na barabara yenjega ya gwitira itukona barabara itugitiri ithirikari iria cirio majengo jaraturagia mundu itukona thaiji kwena wero na majengo kinya ruterero ithomo ibaratigi nyuma muno lakini thaiji tukuritia tu inene muno tu ana ibakoya supported monka ithirikari na kuthomithwa na bursaries na njira nyingi na kithomo kiomba gukuragia ntura iji agita gaka ntura ya majengo nyombite gukire timu ya mbere ya mubira iji Kenneth Zizia. Timu yetu ya Lazizia rito riri umanite na ntura yetu ya majengo ntura itawa Zizia timu ya mubira yetu ya formero 1982 timu ije ni matimu iria igucetha mubira nkathi ya iguru kuma Meru thaiji turicetha ligi gwitwa division 1 ewi that tire baada urite NSL ugeta KPL so thai tukinyite au that tire division 1 na target yetu iko make sure tugucokia Meru kwi map ya football tukiomba uchetha KPL na untu bobu ni botetheretie mbewe mbithi kathomba kire mantu yege urungika timu yetu ya Lazizia mainly ya formero ku change ya mienendo ya vijana ba area yetu ukataka area yetu informal settlement kana ghetto kwena vices nyingi muno vijana bakethwa be ido tena mapato ja kungana so ibatonya ira miadarati muno na mantu jajangi ja wamba so timu yetu ni tethairia ku engage vijana au timu yetu ni tethairia vijana bamwe gwita skuru ikuza kuna scholarships through the Lazizia Foundation tujuka ya vijana to abaikia skuru ja mukiria so far tu na vijana batatu bakuthoma no vijana baba kona courses yuba kuongerwa technical itio bongera on top of their talent itio bongera another skill irabomba tumira kimaisha. Latif Kinywari wa mbere kuthura kuma ntura ya majengo kutonya kirembondi ya municipal aja Meru nombite wikumirio ntobobo mbere ampambe nchokeria gavana Mutuma nkatho nonto boguteka kona mwana wa majengo omba gwitaga karagi kimethe policy making aria policy making kana aria kekie Meru municipality kugitangirwa ikenda omba ku present antu bao riu ni tagaria ri nene muno na awi kuonania majengo itwitite bwega na itu progressete bwega na inya bara bangi be nyuma imfano jo mwega muno kibangi ana bara be nyuma ekwa ikenda bethwa be na maisha ne bona inya muntu majengo no ete aga karanto anene na akanene no MP no ae governor Meru ici kirigitun chigieto kemuthia tukamurika jama mathina jaria majengo inajo ende amona rami utwekeri na twa skumira gusukuma twera songa biore biatharirwe tutena bioro mwankatha aiji ni nyari ngengaba na rena twamwe tutena bioro na thikari kuga wege mathina jaja yaje tutaweza kupata affordable housing lakini hata affordable housing ikikuja isi displace mtu yoyote. Muthuri Murioki rugonoro majengo.
Gikundi kiria kitwire kureana no tongeria bwa gavana Omiru Mutuma Ntwethinge rwari nibethirite ndi baikinyanira na kuonania ngwataniro yo na gavana Mutuma na kuobo batamburukia kemira buru akiaria na gavana Mutuma nethirite akirite mukana kiri mu biashara umwe urokurikana kuingila biashara bangi ntere chemo uri mukaririte wakolele mantu igi mauria kemira na bethirite taririe mantu mwanya ya kemira kiu kigi uri bwakyo ibwa sana ntubegembe ndaboro yeni lessons na mwanka ruari antobara tuete lessons begembi bokinya 79 biashara para tayari bakwirikana ibarombete egwira aya kwendagia amira nthiguru ya Djibouti nyuma ya thoko kuonekana nthiguru ino ikwirikana ikendagia amira tani 20 no ende kuringana na mutongeria wa mantu megie kweyana maguri ima amira twe James Mitheka mweri wa 6 ndabwira thoko ya Djibouti tuko awa tani 20 lakini mwanka narua tutomba kinya wikia kinya mira na o katondo tutaikia thoko ne Djibouti ne tumine ati kurura thoko ni tagarira mbere kubwithia ura antu betu bakamenya no baikirite mira ni tagarira yele tukaranthi twathithia mashabu tona tutumboka matithia antu betu tani yiri thatu iticoki nyangara mendege na ibone abaita kiwango kira ministry ya Djibouti yomba itekira ministry yetu ni kuma mira kilo emwe mwanka tani thatu ugulo tani thatu ikwaire no mwanka president yowe arunwe etekiri au ibo sheria sho ikuwa u tetoi iturabangirwa cia kinyira mukathe president nikenda arie na mukathe president wa Djibouti tani retwa Euro 20 ciomba kuthwanisho twikite Djibouti ruari tumitokandina kama Mutuma Ntwethingia atwanjira na ukunthe athiathite mira ya kinyira na itucokia nkatho tugaria kiama kika mira ke unioni ruare tukwata report yothe akiabuthitie na tete kwa ambassador na baritie kinya na bugita independent president Somalia bora bakomba kwa kiama mira tukwaria mantu ya nthiguru Djibouti tukwaria mantu ya nthiguru Kongo kwina thoko inyingi ira twendelete kuingana nacio ta thoko ya Djibouti ta thoko ya Kongo thoko ya Mozambique thoko ya Holland thoko ya Netherlands iuchionde ni thoko tuinganite nacio ori gavana Mutuma Ntwethinge no yakuga ati tayari mirane anjiritie kuthongirwa athiguru ya Somalia ukurukira amyanka ira rugurirwe no Daktari Mitheka ariuga abando onto bobo tiranjiria akuruthika no nto mutongeria mugongo no agwaga tumiria kuruguka kwa amyanka ino president kukirukira National Security Council na araruurire border point ithatu iwitwa Kiunga iwitwa Liboi na Mandera nara kura ingi kuraruurirwe thai mirane wita Somalia ukilukira border point iunda wira mwangayo inga wa thirikari ku na ni erura kuria mwango karurwa batu kama kamati matarajio yetu ni ati watangaza mwango kurura President Ruto so antu betu bothe na subra tutekurura mwanka twita uchuna mira ka twita kuthangiko barabarene turenda kurura mwanka tukimenya wauma murayo akwe mawa uri meme uri mutwiri uri ngania uri ntongania uri ciongania weto kinya arali boy na ate watonyithe mereku Somalia no tonyithe mereku Somalia na ate okariwa so kamiti yakwa ni aritire ngweu ya kugwithia framework kana mutaratara yo antu betu ora bakinya Liboi bakinya Elwak na bakinya Kiunga na ate mereu ya tonya Somalia na iba oba atonyethia na ba baire wambia sho atia Kumegebe North Betan Class Chabari Rais William Ruto na kiama ya werwari ni beti tanambere na diunga yontere chiano distani utambia mutaratara yonyota rais akere no nekanite kutharikirora wari munini wa Rigathi Gachagua na arani bangi akibero timi bango bena yo kiria Kenya ndi ni chiasa itina umithio bakuringa Kirentuko ya ithire ya ndionga ya thirikari rutererwa North Eastern na mworoto jo kurekeria kigina Kenyota ntuko ya narua ni bakinyete county ya Mandera ni ara thirikari onanetie gushiringira ndebe na kurikania anto baroterero atebatioriretie. Tunahakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya inashughulikiwa. Leo nimefika hapa kwa sababu ya shughuli ya muhimu ya vijana wetu. Na nyinyi vijana wa Kenya, mimi nataka niwaeleze, for the first time we have an intentional, credible, practical program
for the young people of our nation. Ni katika serikali yako ndio tumepata nchi yetu ikiwa na usawa. Hapo nyuma kulikuwa na matatizo ya ubaguzi. Atongeria barotereroro kuonania kugwata thirikari ya rais na monini wawe mbaru na kugate neritete ngoge. This leadership of today will be with William Ruto and will be in his government, whether they like it or not. Don't be, distracted by busybodies. You have shown that you are a man of action. Please continue and shut them with action. Wariero mashokio kerero terero regani kumata ni areba inge bao berekene babu tirongo nyuma ya boko gia na ugota. Nilisikia watu wengine hapo, wengine nimewafukuza kazi kwa sababu ya kuzembea na kwa sababu ya incompetence. Wengine wamefukuzwa kwa sababu waliiba pesa ya relief. Wengine walifukuzwa kwa sababu ya kuiba mahindi ya watu ambao wako na njaa. Ule ambaye alisema kulala Mandera rais amekutana na Al-Shabaab, maajabu ya Musa, ndio saa hizi anataka kutuambia rafiki wetu. Rigiji, you are not a friend of the people of the north, simply because when you are in office you are not their friend. Now that you are out of office, you want to pretend that you are the friend of these people. You have no capacity to help them. You had a capacity to help when you are in office. You did not help them. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenchi. Akariba ngustishi gishio mbunge kia bore wandini ya kisima tibore itia tongere bo kwe ya mwe na kwedira bakere kana na mpadu cheki siasa bakere na ndikibante to puwete witi na mbere bureta wani mantu ya me kiringa nidua ni ndwa chia atongeria. MCA wa Kisima na ori majority rindo assembly ya Meru noe Patrick Mutuma na kubiritia kariba kiguru na mono barabara kirigi kundi ya kiguru water project pipe chia roye na iroye ruraro kabatethia mono kirio remi nkuruki Mutuma na kathite ngwataniro yake na ngaba na Mutuma ntwaithinkia kiuga thaino kwina maendeleo na nkinya thiri ingaba na ngomba kwa approach ngeta nkaria noe ngamwera antu akiguru bakwenda pipes na kanthikira na komba gumpa na inya 5C chongwa ikomba kwa jana wanjira njega ndiarengi nkurikana thikarere rero ngavana uri ari mbere ara ndona ara botigana nange pepu gita keni na ikatharano amuntu akana newe wewe ntura goro imbije ntura ya ntu bitinguge na tea thao na beje gwita nguge chiao kira gitukungana ke iroje lakini ro kona roje roro tomba ku support na aru aro akinya nture gokira ikiathokira gigukinyetwo na bitha munene wa roye no Mutuma Kang'ote no rakuga pipe cia gutura no thirikari yao te ya guchamukia na yute pipe irachieka ero anthe chikanjira watukanga thirikari ya ngavana Mutuma ntwethinkia into biayo kana project chiachio chiritwa with high level standards pipe iko yete achiantu gweru ari ukombo chinjila distance ya 1.8 kilometers antora bakethera be surrounding area yo ndaba omba kotha bakinyambi akari na bobaruga boiba kenete muno ngwataniro rere ku ya MCS na ngabana bakiugania chiarite matunda mama ajongre bagwatanite to kona manto amega no ntubote na ngwataniro manto ja toteto ejona tonto muntu aketha na ntubwawe ungi aja bwawe lakini ngwataniro twonete atongeria baba ni atumite mazisotie manto jaja tukenete mono ontubwa ithithia rira tuthithiritwe ni awa ebo MCA majority leader ndene ya mbunge ya county umagi shigo mbunge kia Boring ripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi kumania na ndeto wati mbunge wa Mwekuru county ya Meru Elizabeth Karambuka Ilimini wa watumire birere harabuto ngwi yawe nendi akiyama bobisi yawe ne bumite na kuthetera mutongerio pakerane boreti atongeria barekana na siasa nontino kailemia kuma kirimantu yigi kubutwa kwa birere nyuma ya firimbi kuringwa ya kubuto ngugine kwa mukaririgiti wa mantu yegewe ya house receipt system Felicity Nkirotebiriri bamwe banda magi murungamiriwe kuru Elizabeth Karambuka Ilemia na kuga niwe ujirite kana kura ikurungamana biriri ndio bisi ya Ilemia bareo kinyakari ni bamwe bithanditie na nteto iji na kuga biriri karasi ambire yariwe mwene na gukimenyekanaga mwana ukurira igwata yetoi au mbako lalamika tu Ilemia ta muthete kwa unangwenda muri atere
timu erara ukumirekeyo lentore ondera areke thirikari ataruma thirikari Gasagua areke thirikari ataruma thirikari ogagenda berero mnyore mwekoro na te o thirikari etekeria o merumano kere ya mbesa ciayo gite kyubiriri araeto bare athira utwe arakimenyaga tonto kinyau utibu no bumwe agunite nabu Ameru na tuombe kunganano na murungamiri wekuru Elizabeth Karambuka Iremia urengo gecia wiwo ciariria batu thirikari yundi nira kwete njara na tutaisiginya no wati njara nyo asieteke gyaku kya sijui we housing receipt tutemenya na ataketha science tukona kinya influence kinya kama Omeru tebitomba ku highlight tu Ameru ne bwetherio no tuko kanabo ruwe utebyo nombi oibo kya kwethirwa okwa ngombe twira antu bayundie no ure atu kama eta nara ke NDCP bakubwetheria tekya we housing ukarende comfortable no reke osumbura mubunge omwe ko tawe Elizabeth Karambo no taratibu mwe ko temurumani batu terumana siasa ni nyabatore antu bahaile myaka tukwira umabura buyo thati haile mimuritiongo para huru ana bakunyane ana batu to almost 800 full scholarships na tu na kinya baba ende tu university bathirite school last year around ana 42 nafasi rare nyo na ara utamenya batu ekubuto twamnyereri nyari yangu ino ko aero ngwe orera family ku utinya nafasi nyemwe wae kwa point muntu kana nya muntu oera antu oria ukaiwatia kailemia no kawata kailemia koru kailemia autangwe kya kiriki akanyaba ngombe kase yoka mweri ari kanywa ne anto atekari on drama queens Dennis Mugendi Weru TV Yembe County ya Meru. Asiasa ni bora ituwe kureka kuringa siasa na mwankiro yurethira yuete mantame mutayene yo shauri yako kaunti ne Embu pakiaria minister ukuna governor wa kaunti Usisili Baride nebuweta bacho tethio kendo chokaniria biashara bantere urita moneki na kulikithia riboti Avuli biashara aria mavirirwo ni biashara ciao mwena wa Shauri thiini wa tauni ya Embu ni magwatite utethio kuma kuri thirikari nene na iria ya kaunti ya Embu ni magwatite utethio wa mbia mirengeti mattress na irio niguo mabote kwambiria biashara ciao ringi ino ni kulingana na minister wa public service niwe Geoffrey Ruku. Hivyo kama serikali tunahakikisha kwamba tutashikana na the business community. Chairman vile ameongea na vile vile huyo chairman mwingine na vile vile the business community Embu vile imesema tutashikana kuhakikisha kwamba hamtaendelea kuteseka juu ya moto ilikuwa. Wa uguo gavana Mbarire ni ugete mwaki uyu watambire na njira nene uguo kuona kuri na andu magiragiriria ngari ya mwaki gukinya mwena ucio kuvoria mwaki. Guko gavana Mbarire akiugaga ino ni uteti na andu agirirwo kuretwa riria andu amwe mari thinari. Siasa ikaingia hapo, hatujui ni nini ilikuwa imepangwa, gari ikapigwa mawe, pipe ya maji kakatwa, na ilikuwa inaonekana kuna watu ambao hawakuwa wanataka hiyo moto iweze kupoeshwa. Na nataka kuambia kuna kitu mbaya kama watu kufanya kitu kama hiyo. Wanatoka tonya siasa maundoreta mau. Atakaye pata shida ni mwananchi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Biashara thokone iye kimongoro kanuni Embe South ni bagunigite na meaburi kuma kiri MCO Mwambi Chairman bakiweka baguna bunene mbere ya thoko ya kwa kenda bethira bakiguneka buru. Dennis Mugendi naraniritie na biashara ba kama nyume ya bari ya biashara bathoko ya kimongoro kuromba MC wao Josephat Mugambi Miamburi atabata na baeteyo na iri mingi niri uritwe ni mutumo wa Gavana Isaac Mutuma tawe Minister wa Misetho Elias Murega. Mheshimiwa Mugambi Gavana Mutuma na hapo tuweze tiaza no tuba mantu za makai imontamo za Miamburi teoma ikienda tutiga kwarero na tuitira biashara antu kwine heshima. Sai mwe antu wamena mantu za kidogo kidogo.
nontu mbeca ituraja na chano ta kurauga ngiri 25 kana ngiri 50 umba kugitatia lakini nkarikana mami ule onderete aita ngiri mwake kireka biashara kauga gwakia mpempe na gakathomithia mwana kakare rent oni ingwiritwe na gorako ningigua kendre mando ngabana eto support ngabana antebeto tutena koroyele baba ngwa koromite bya ngabana ibarombete itonete ngwesio na nyanto ethigia no arejire ni akende ngabana mutuma ito mwe kanya na tumurombere no tone mwebi endo yo ni ngone basindani no ndo myage u ukatusi kwa ya miaka 20 utobona twandiri kuromba mebuli 2017 endo agwethi atia na program nyingi sana ilio ila sibanga netu cia yuthi cia ekuru mwambi tukinyarira ya mbere na arera cia gukumbika na ukumba kwethirwa kwenda rietwa acie weta lakini nontu wa maromba antu bakimongoro ibabwe mwambereria murengo yu lwakibarimo kikigete rietwa ni Yesu kiria biashara bara batakinyirwa niyo bekiri wirane bokureterwa yao MC nongerete na kuya kuna mubango joko bakira thoko bagwatanira ina bakwenda yakwa na siegi ukaria bointo biao thirikari kabandikira akaria na kinya kubongira mataja kumurika utuku Dennis Mugendi, Weru TV, Lokoni ya Kimongoro, Wandini ya Kanuni, Yembe South, County ya Meru. Daktari Sara Kilemiro Chuaitieke mubunge wa Mwekuru Meru nerite ayuthi baibange na ontoni batongeria baruyu akereria ayuthi bantere chakarumo nerite ayuthi baibange na kura kenda badhura atongere bobe mwakene yo 2027. John Thega na riboti. Dr. Sara Kilemino mo baraba kumeneria matagitike mu bunge wa Mwekuru County Meru muthenya we muthene kinyetie cukuru yo bunge note ya karumo kenda kwarani na mbe mbithi mantu megeni no tongeria na kakinya kwarire mantu megeni na mwana we mwiye kuthina mbere no kuragwo boya bako batiritwe turoni na ana baba hethekana the youth they need to be guided patomba kwira wani linda baro tuwere linda baro ka linda beru ari tuwere you are today's linda ya bukeya kwirwa no mwanka bodurerwe muntu ibwingwa bokathura muntu ra bokwenda na muntu ra bokomeanwa wa botongeria bwikiara ya na woni ntente bwere ningo joete ya woman rep 2027 ke program wenge itwetete kwambiriria the mentorship of a boy child reclaiming our boy child the way they used to be na tureambereria programu na karumo TTI so the young men bakarumo ibotokaambereria bo to mentor them and then from there to it from our boys schools arambe ombe baraba watite mataro makuma kire cukuru na TTI bataombete kuigwa bakitha keno kiao bagiwa maraba thomete bakabateithia bonene na gakinya bakiromba baba ngi utigiri bakuthuchie kura kenda bakathura tongere baba batirite mango ngiri 247. I have learned so many things about leadership. And as we all know that leadership is all about service, integrity and accountability. Not to sponsor violence amongst our youth as a youth leader. Narambu meita kote kunditamanya mbitite narandi kote kunditamanya mbitite ata mbitite alafu and tanage ntoki ngambira ngakira kuwa kananga I don't have to fear to fail. Tuture toye kura kure tuneyo ikasala mutongorio mwea kule tuneyo eka nti araura nkwira vijana bange boyokie kura nau kure kuyo pawe ku na iyo ya utarira kiongozi urokwenda kiripotera ndo cia Weru kuma cukuru yo bunge note ya Karumo ntele tigana we stimbeta wa John Thega. Nyuma ya klabu kiri nkuma Meru halazizia kurwa ni kuta collections kuma county ya Nairobi kiri mchezo ya FKF tournament nende achethi na kinyatongere kadhumba watongere tuene minister wa mchezo Meru Elias Murega ndibethi iteba ichumini na kuwa itumike kuandikithia mpumi itebui ni kumanena kuthuka kokeani kikenodu kiria kiaitie umenyeri.
Nyuma ya klabu kena nkuma Meru takializizia kuronikuta collection kuma kaunti ya Nairobi kire michezo FKF tournament na ndea chethi na atongeria kathomba batongeretwe waziri wa michezo aja Meru bwana Elias Murega ibachiumiretie kuga gitumi gya kwandikithia mpumi tithongi kumane na kuthukanga kwa kieni gya kinoru. It was a good game, although we've wasted a lot of chances. It was a game we were leading 2-0, ending up to drawing, going to penalties. The surface, as you can see, it's a very big shame to the county government of Meru if they cannot maintain a facility like this, because it is not only always about telling the national government to finance infrastructure development. This stadium was renovated. It's one of the best stadiums in Kenya. Actually, in my opinion, it should be considered to host some matches of the AFCON if it can be upgraded in time, because we are seeing a lot of stadiums being constructed all over, but the level, of the quality of those stadiums cannot meet what we have in Kinoru. Several cabinet secretaries have come here to, do checks, and a lot of money has been voted to construct this stadium, to renovate it, but at the end of the day, it doesn't make sense when you have terraces but you don't have the playing field, which is the most important element of the stadium. Akiaria Murega na ugite nethiritwo akiaranairie na obisi ya thirikari nene magita kwa magita irebati kuthondeka na kumenyera kieni giki ndi gutiginto bathithia. Every time unikogeria kwaraniria Sport Kenya baraba sainire MOU even before our government, lakini thirikari ire areo ibasainire bauga within few years bakomba kwethira bethira ya kieni giki na finances chaitwa I think which was going to almost 900 to 1.2 billion. Riu Murega arenda kieni giki kinengirwa thirikari kaunti kenda kiona umenyeri buria bubati kuma 2017 rĩrĩa sainirwe taizi kieni ukonora gikari kieni keiteri in the real sense gitomba cost inya Premier League Kenya aza inyethra itokare na aru na game ya Mossad still iko chini, but kiore kira tukuendelea kuria Sport Kenya itomba go correct mbecha aza igukorewa kieni na sporting activity chiongo ichireaga sometimes even to a magnitude of 10 itoneta invoice even chiangirie gana changiri magana zaire changiri nyamagana zana baraba na that sole responsibility Sport Kenya na hiyo Korea Director General Oleo Moero wizete tafadhali in a few days itwaranirie kaire nandi tumenye edrapo tunenkira kieni tuendelee na kukimenyera. Prince Ken, Uweru TV. Ano tokinya muthia nteto cheweru nguchokeri nkatho no tubugutho watanirite na uni na katho chemwanya kiri bara bonde bakinyandite nteto chotu borware amana mubango yoarwe siasa munaito mathithi ukari Purity Richard na ni Mutembe Endwat. Good night and God bless.